I Jester Aja, dobrodošli u moj novi video na mom kanalu, pošto je moj kanal nije tuđi. Evo Baje, znači Baja je se smontirao ovdje u garažu. Ako osjetite malo eha, to je zato što smo u radioni gdje ste gledali prošli video, kad smo radili moju Q5-cu, evo nas kod majstora i snimamo njegovog GTI-a keca i eto sad ćete gledat malo. Fazon je sam što smo već u kadru. Izmakni se i ponovo da snimi. I Jester Aja, dobrodošli u moj novi video na mom kanalu, pošto je moj kanal nije tuđi. Evo Baje opet, evo me ovdje pored keca, sjedim, uživam, evo me u garaži. Znači, odzvanja samo tako, ali nema veze, valjda će biti dobro, šta ja znam. Uglavnom, u garaži smo kod mog majstora što mi je radio Audija, to ste već gledali u prošlom videu, a sad sam ga evo nagovorio da predstavimo njegovog keca što ga je restaurirao i što ga je doveo do maksimum, ono da bude baš maksimum u fullu i da bude top. Ja mislim da je jedan od najjačih na Balkanu, tako da eto pregledajte sad ove fancy kadrove što sam vam snimio, a u međuvremenu će on uletiti u kadar i da vam predstavi najjače keca na Balkanu. I evo nas Baje moje, majstor je uletio tu, sad da vidimo je u kadru, jes, tu je. I šta da vam kažem, Senčo, Senad na Instagramu, Senči GTI, ostavit ću vam tu negdje nickname njegov, a svakako će biti link u opisu profila. I Senčo je tu sad uletio u kadar da nam malo objasni šta je sve odradio na kecu. Sad predstavljamo njegovog keca, nek nam se predstavi i nek nam kaže sve šta, mislim ne mora sve šta se sjeti, eto jebi ga, pa ćemo poslije malo proletiti oko keca, vidjeti šta je sve odradio. Uglavnom sve do zadnjeg šarafa je odvrnuo. Senčo, šta ima? Evo ti mikrofon da ti predam pa ti pregledaj malo. Daj T10. T10, jesu, ala? Jel desetka? Jesu. Zovem se Senad Kamarić, vlasnik sam servisa, u biti sve ko bi rekao što je se im trebalo reći. Auto je znači full restaurirano, komplet znači je rastavljeno, pjeskareno i najmanji znači šarafić je odrađen. Vozilo je znači komplet olakirano od poda, od motornog prostora, od unutra, GPK, znači baš sve je olakirano, znači nije ostao cerant. Nije ostalo ništa na njemu, da nije odrađeno. Odrađeno, jeste. Išli smo, znači, šarafe, sve cinčali, podvoz je dole, lafete, mostove, sve smo to nosili, isto posebno na piskarenje, posebno na plastifikaciju, baš bukvalno sve, motor isto tako je odrađen, komplet na novo. To je to ukratko, sad tu se imalo pričat. 3 dana. 3 dana, jer je to baš trajalo. To je bukvalno trajalo dobrog vremena i živaca. Neke dijelove isto smo znači mijenjali, morali smo mijenjati, koji su bili malo lošiji pa smo tražili i to je sve trajalo. Pa nešto smo uzmali iz Njemačke novo, naručivali, nešto što smo mogli naručiti od Volkswagen Parts, nešto u autodijelovima što je bilo tipa oko motora i šta ja znam. Diskovi, ležajevi, gluposti, sve ono što je trebalo da se zamijeni. Mislim, jer se nije se ništa ostavljalo, u biti sve se je mijenjalo što se je moglo zamijeniti.
A što si mogao spasio si? Pa u biti od mehanike jedino što je ostalo jest lafete, lupam i most. Sve ostalo je ležajevi, sve novo, znači svaki ležaj, svaki disk, svaka gumica, glupost, znači sve na novo. I znači ti sad sad s njega restaurirao onako kako je on bio iz fabrike izašao. Jeste. Kako si ti sad znao da je to sve tako bilo u autu i kako si to odradio? Kako su oni to odradili tada? Pa tako što smo otišli u Volkswagen grupaciju i tamo smo otišli, odnijeli broj šasije i tražili smo podatke o vozilu. I sve da ti izvuče šta je, kako je bilo? I ljudi su nam izvukli sve po broju šasije, šta je imao, koja je to boja bila, znači koji je dezin sjedišta, bukvalno sve. Šta je izašlo iz fabrike. Ima par stvari koje moram odmah reći da nisu bile. To su, na primjer, felge koje smo mi dodali. Tipa šiber koji isto tako nije. Fabrički bio. Fabrički je on bio, ali nije na kipu. Na kecu nije dolazio sa kipom. Da ide gore, uzbrdo. Jest. Ja. To smo u biti lim je njegov, samo je mehanizam drugačiji. Dodatno, koji odgovara. Bravo. Nije ništa prepravljano, nije ništa rezano, tako da su sve paše i šaraf. Bravo. Na šaraf, bukvalno. Bravo. Eto, znači, od prilike ima taj šiber što smo dodali, imaju te felge i eto, štope smo uzeli čisto da nije baš ko ostali svaki. Da bude malo drugačije. Jest. Bravo. Imamo i originalne štope, to isto stoji, čuva. Ma imaš i ovi maskiba, to znam. Pa ima nešto, ima dosta stvari koje sam ostavio bukvalno. Čuvam za nedovogled. Ali nisu na prodaju, nisu ništa. Naravno, ništa. Bravo. I čak je šta ja znam, i volan je isto, nije bio bio je sa 4 kraka, ja sam bacio jer mi se više sviđa. Eto, ti neki 2-3 stavke što ima. Što nisu izašli iz fabrike. Što nisu izašli iz fabrike, s tim da ja imam sve te stvari koje su bile na njemu, koje su dolazile. Imam to, znači sve da mogu uvijek u svakom momentu da vratiš. Da vratim, da. Bravo. U njemu je motor sad original sve? U njemu je motor isto original 1.8 DX, 112 konja, originalni znači koji je bio. Nisi mu ništa Ništa, sve znači. Sve. Samo je urađena, znači bukvalno restauracija motora, odrađeno je sve što je trebalo. Na novo? Na novo jest odrađeno, sve je izmijenjeno. Isto ležajevi, gluposti, karke, baš što kažem, sve što je trebalo da se uradi i da bude bukvalno ko novo, eto. I onda snulirao i onu kazarku. Jest. I onda je nulirao. Kad sam sve to uradio, motor uradio, znači na novo uradili smo podvozje, gluposti, sve znači ofarbali ga sve, onda sam vratio ga sat. Da bude nula jer je bukvalno faktički nov. Nov, je tako? Jest. Sad je prešao? Pa neki 5.000. Za neke 4 godine. Koliko je Koliko se voza? Mada eto, ovu godinu je najmanje se voza. Šteta. Ali provozao sam i ja ovo kec ide ko bombona. Koliko ga tjedno najviše boli? Pa sad na satu je pokazivalo 200. A to je negdje na privatnom području, jel da to nisi na ovim? Moje. Na satu je pokazivalo 200, s tim da mislim nekih 185-190 da je realno. Malo i felge su 15 na njemu, inače dođu 14, pa malo ima i tu oscilaciju. Imaš još jel da dodatnih dijelova za njega, imaš svačta nešto, imaš i ovdje vidio sam na nekim slikama, imaš Imam spoiler prednji, imam prednji spoiler, imam šta ja znam, imam još jedan par sjedišta koja su drugi dezin. Ne do Bog da zafali. Jest. Kad mi se nekad čefni, kad mi dotuži ovaj dezin, ubacimo sam drugi i to je to.
Jesi to one karo neke nešto? Pa jest isto, od GTI je sredini platno, okolo je koža sve. To sjedište isto urađena na novo. I eto, nisam im malo nešto vozio i onda sam napravio. I ovdje si isto nebo presvlačio na novo, sve. Jest svakako, jer njegovo nebo je već bila koža stara, puca, izgorila, mislim, realno. Poslije 40 godina i očekivati. Nije ni čudo. Bravo. Dobro ga ima i kako. Bravo. Hoćemo Raj malo pokazati, haubu otvoriti, malo unutra pokazati sve. A eto, jest da je za vlastite potrebe, ali može, nije problem. Ajde, pokazat ću. Haj Senče, otvori nam haubicu da vidimo šta nam se to krije. S tim dobro izgleda za 4 godine što si ga sad vozio. Pa dobro, sad je malo i prljavo, i prašne i svašta nešto. Ali eto, u biti, u konačnici, to što sam ti pričao malo prije, znači sve brave, šaraf i sve je bukvalno nošeno da se cinča. Evo. Vidim i ova brava ovdje isto odrađena. Jest. Bravo. Tako da motorni prostor isto sve. Motorni prostor ko fabrika, gledaj. Motorni prostor je bio kompletan opjeskaren. U biti, bukvalno auto je komplet od nule pravljeno. Ove stikere, naljepnice, pločica, sve. To smo isto kupili kod jednog OM+. Evo ima tu. Reklama mala. Jeste. Momak koji radi, stvarno radi profesionalno. Sve naljepnice, tako da bukvalno izgledaju kao original. Isto fabrika? Jeste. Bravo. Gledaj i ove naljepnice, znači ovdje na ovoj boci, zavodu i sve. Sve si naljepnice odradio. Predobro. Jesi karambolke ove blanike, jesi šta dorađivo nešto? Nisam ništa, farovi su jedino novi. Aha. Kupljeni Hella original. A ostali njegovi. Jest, nisu ništa dorađivani. Bravo. Joj, gledaj, i ova cijevčica ti nova za brisač. Ja. Bravo, svaka čast. Felgice su BBS, jel tako, 15-ke? Jest, BBS 012 RM. Pa i one se dobro kreću sad, na ovim kećevima, dvicama. A ovo je sad taj šiber što si nam govorio, jel tako, na kipu? Oni inače nisu išli na kipu. Ne. Oni su se samo otvarali. Oni su samo išli u krov, ulazili. U krov direkt? Jest. A ti sad kad otvaraš ovaj... Ide nazad. Ovaj sad ide isto, može ići dole, a može ići gore. Bravo. Aha. Pa ovdje i tapaciri novi. Gledaj, tapacira. Tapaciri su njegovi originalni, u poprilično dobrom stanju. Tako da, eto. Nisi dirao? Nisam nije ništa dirao. Ali vidim ovu bravo si ovdje pocinču u sredi. Ona je pocinčana, jest. Znači i na ovoj ovdje imaš ovu gumicu još? I te su novi stavljeni, čak je i bar kod stavljen. Znači, na štoku, eto ga gore sveći. Jes, boga mi, evo ga. Znači na kecu imaš i bar kod još. Tako je dolazilo. Original su šajbe, jel da sve? Jest, tonirana zelena stakla. Isto fabrika bila? Ja. Čukice su tu, mogu ja sjest, mogu? Što pitam, jel da? Radio njegov original? Radio nije baš da je original, ali može se reći u jednu ruku. Znači sva dugmad rade, čukice su tu, jel tako? Originalova ručica mjenjača isto. Radi. Dobro. Sat. Ne radi bukvalno sat, ali evo tek smo ga upalili. Bravo. Evo vam ovaj taho njegov. I on je isto original LDS GTI-a. Jest.
Sat je njegov, znači, koji je bio. Tako da imamo i ima i bord kompjuter. Evo vanjska temperatura trenutno. Temperatura ulja, svega, ajde. Samo što je sad hladan pa ne može sad, a inače sve radi. Eno vidimo ovdje da si prešao 5510 km. Znači bukvalno nov. Jest. Bukvalno nov. Vidim da si na sve detalje ovdje pazio. Pepeljara, upaljač, sve znači, sve je tu. Jesi li ove šta ponavljao? Ove ovdje? Nisam to ništa. Ovdje sam nešto malo pisao, mada to moram popraviti. Aha. Nije baš... A dobro, ništa ne vidi. To je bio čisto probno. Probni detalj. Jest. Probni detalj. Tako da. Eno ga i šiver se otvara. Evo nas u kecu, ljudi. Sa ključem T10 na koji je namontiran mikrofon. Kakav je odziv Raje kad se pojaviš na nekom eventu? Da li se Raja okuplja oko auta? Da li hoće da vidi? Da li? Pa dobro. Golf jedinica, znači, baš je sad trenutno malo. I tako da je interesantno kad se pojaviš. A pogotovo kad ljudi vide sređeno auto. Između ostalog i GTI nije nešto što se viđa svaki dan. Ali što mi je čudo, evo i ovo svjetlo ti gori ovdje. Sve si namontirao. Ovo sam naručio isto tako iz Njemačke. Isto je bilo Hela, original. Jer ovo svako požuti, pukne, izgori od sjelica. I znači nema... Bukvalno novo, znači. To svjetlo. Jeste. I znači sad ti svako dugme 100% radi u auto. Ja. Znači fabrika. Fabrika. Sad moglo bi se naći uvijek može se naći nešto. S tim da sjedišta, na primjer, nisam ništa preslačio, originalno njegovo platno i može se naći po neki detalj. Ja, da bi koji nije baš perfektan. Ja, ali su očuvana top. Ali su sjedišta, bar meni je to bilo bitno da nisu poderana i ofucana. Da je originalno platno, jer sad da čovjek stavi novo platno, da li će ovako izgledati, da li neće. I da li ćeš dobiti to da bude isto 100%, nisi siguran. Bravo. Tako da mi je draže bilo da ostane ovo njegovo originalno platno. Super, topčina. Otvara li se ova latica? Otvara, Boga. Gledaj, još stoji, Sve čovjek ima ovo. Evo išao. Čak imam 2 nova ključa. Koja moram isto, naručio sam, treba da ih narežim. 2 originalna ključa. Bravo. Tako da. Da vidimo kako se ova latica zatvara. U originalu sve si napravio. Nemoj samo lupat. Neću ništa lupat, nema šanse. To se zatvara. Na klik. Ko kasa. Svaka čast. Hajde da vidimo još kako mu izgleda malo od zada. Da vidimo jesmo li tu zadovoljni. Taj čep isto. I on je znači nov. Pa nije nov, ali dobar. Restauriran. Ekstra dobar. A jel ti ono i piše onda sve? Jest. Šta? Znači ko je s fabrike sve? Jest. Znači svi su stikeri tu, sve kako je bilo. To su te štopke što si govorio? Jest, njih sam naručio iz Engleski. Znači dijelovi su pristizali iz svih dijelova svijeta? Naravno. Da nam otvori još malo gepek da vidimo je li ti ova daska čitava. Znači daska je čitava. Pocinčio si ove sve, jel tako? Svaka ti čast. Vidi i ovaj stiker ovdje imaš. Znači ti si na sve stikere mislio koji su dolazili.
Raja moja, sad vi ocijenite da li je ovo najjači golf koji se šeće, hoćemo li pretjerati ako kažemo Balkanom? A nećemo. Nek odluči Raja. Ne bi ja ništa komentarišao. Ajde, nek odluči Raja da li je ovo najjači golf koji se šeće Balkanom ili eto, ne znam, vi odlučite, recite. Ja sam vam pokazao i vlasnika i auto i sve sam vam pokazao. Senadu hvala što je prisustvovao u ovom videu i što nam je dopustio da ga snimimo i njegov auto i sve. Ja ću vam pustiti sad još jednom fancy snimke, a mi se vidimo u narednom videu. Dotad čuvajte mi se, lijep pozdrav, goodbye i Osim mene. peace. Yeah.